Security Force na Churachandpur amasung Kangpopi District ke tongan ba mafam singda thibo humbagi thabak chethabada khutsu khulai kya marum pagat pangamle hairi police tagi fangba pawam hai Churachandpur District ke Churachandpur Police Station konba thangjing chingi umangda thibo humbagi thabak chethabada khulai kya marum pagat ki Fagat Khulai Singh Adude Country Med Rifle Ama, Vol Action Rifle Ama, .22 Pistol Ama, Country Med Mortar Ahum, Local Med Hand Grenade Ama, Helmet Ama, Wireless Set Ki Charger Ama, High Explosive Bomb Ama, 5.56 mm ki Kapayariba Noming Marutara, 7.62 mm ki empty case Mari Amadi, Gunpowder Gram Chamangani, Nakalamromda Kangpopi District ke Kangpopi Police Station Konba, Changobungda Thibohumbage Thabak Chathabada 9mm pistol Ama, Countrymed Single Barrel Ball Action Rifle Madi, 12 bore cartridge Kun, 7.62 mm ge Noming Marukun, Local Med Cannon Ama Amadi, Hand Grenade Ahum Fagat Pangamle Hairi.